Hadu khatsan million euro siu ke Angola ya ke Argentina national team tang nakadaw berkot sungha ya ke Argentina national team penilikai perlok batka. Kat kumi kubor laong patang nakadaw ke jing trang bat ke jing angnut jong ke Angola. Panuan ra ya ke Argentina national team kabadai ke champion ha ke World Cup arjar puar. Ban yalekai perlok Persia ya ke Angola ke Katsau terik kambunut pensiu ya ke Argentina national team hadu katlai million euro kepada kejing penlut kepapun tam pan kot sungha ha kejing lekai parlo bat kejing angnut hi kadai pa Messi un mi madan lang bat katim bat kum taru Messi un sami madan ha kene kejing lekai perlok Argentina Persia ek Angola namar ke Angola kepada kari ha South Africa Klayo ekari lailut haka katway tarik ubanay November kat kandai spa New Prosan. Kumta menta usnem kla rake yaka Golden Jubilee halor kejiyo lailut ke jongka. Kumta ru day halor kane kadaw bak Angola klakot sungubhay ke Argentina national team ban yelekai sungubhay si Angola haka stadium kebarung hadu san pawah jarngut ipajba ng pegay. Bada kapasiw ke Argentina national team hadu katlai million euro. Ki kubor gila ongpat baka tim Argentina kan sapoy lasay kasngi palay siya Luanda. Ki player pela basdang haka starting 11 haka Katsau terik gila pandai Messi, Emi Martinez, Otamendi, Garnacho, Thiago Almada. Bat kiway-kiwayro. Bat ki kubor gila ongru babaro ki tiket ladepan dilut pony na kapatagan ni kejilakay perlok hapdeng ke Argentina Persia ek Angola kublay sibot